mu minsi ishize nabwiye umukobwa dukundana nti sheri nubwo ntafite amafaranga menshi nk'ayo inshuti yanjye ariko ndagukunda. Oh my God! Maze aranyegera arampobera arambwira ati sheri niba unkunda koko nka pase y'iyo nshuti yawe ndakwinginze wo kabyara we. Gusa ntugende utamforowinze mwana. Ubundi njyewe iyo sheri wanjye yandakariye adashaka kumbwira icyo twapfuye mpita ntaha niruka nkafata telefone ya mama nkamwandikira nti wababariye umuhungu wanjye ko yanze no kurya koko. Ngongera nkamubaza nti mbese ubundi mwapfuye iki kugira ngo muhane. Ubundi tayari agahita ambwira byose ntiriwe mvunika. Ntugende utamforowinze mwana. Abogoshi b'iburera nabo barasetsa cyane rwose. Ibaze ko uyu munsi nagiye kwiyogoshesha bakambwira ngo baranyogoshera 500. Nanjye ntayo nabahaye. Ahubwo mu kanya ngiye gufata imodoka ngiye kwiyogoshesha i Kigali. Ugize ngo iki? Narumbishe ngo ho bashobora kuba bogoshera 400. Ugenda utamforowinze mwana. Mu minsi ishize nateye abakobwa 2 nda. Maze nicaye mbitekerezaho mbona ko ntashobora kurera abana 2. Turashize none. Umwe muri bo turicara tubiganira hindayikuramo. None wawo ndi wasigaye muri iki gitondo arampamagaye. Ambwira ko yabyaye abana 2. Ntugende utamforowinze mwana. Ku muntu ushaka kwamamaza nampamagare none hatugira utuntu twikorera. Ejo narindi kumva indirimbo y'Igihinde. Nenda kurira neza kubere mosiyo. Kumbe sinzi ukuntu bayinsobanuriye neza. Sangiri kuvuga ku buhinzi. Ikosa no kugenda utamforowinze mwana. Iyo ubonye umukobwa yambaye ipantaro uba ubona ateye neza kandi ateye n'irari. Ariko iyo ayikuyemo uba ugira ngo ni agakoko bapfuye amababa. Wamutwihishemo forowinga mwana. Oya. Umva musore. Nubona abakobwa 5 bari kugenda nushaka gutereta mu umwe. Uzabanza uvugisha umubi muri bo kuko usanga kenshi ari we kiyongozi. Ugenda utamforowinze mwana. Reka ngira akantu nibariza abakobwa. Niko bako kumumenya ubwenge bwo gushira password mu matelefone kuri application zose tugasanga mwashizeho password. Ariko ejo tugasanga muratwite.
mwibagirwa gute gushiraho password kuri uriya muryango koko? Rowinga mwana. Sha kugira inshuti ifite mu maso habisi ikibazo mwa. Bana umwana aho ngaho twivugira ibyacu. Ahubwo ikibazo ni igihe mujyanye gusura sheri wawe. Maze mwagera y'ababyeyi be bagatangira bakakubaza. Nguko musase muravukana. Ugenda utamfura winze mwana. Wowe unkurikiye reka ngira akantu nkwibwirira. Urabizi ko bavuga ngo nta muryango ubura ikigoryi. Bana umwana aho ngaho twivugira ibyacu. None niba ureba mu muryango w'iwanyu wose ukabona nta kigoryi kirimo, ntutume mvuga byinshi wowe kabyarawe. Followinga mwana, niba ushaka kwamamaza nyandikira kuri nimero nkwereka utuntu twikorera. Umukobwa wabuze umuranga yaheze mwa nyina. Umva musore, ukundana n'umukobwa witukuje si ikibazo. Ikibazo ni igihe uba wicaye wizeye ngo uzabyara umwana usa na Justin Bieber. Ugize ngo iki? Ukabona haje usa na Ngoro kandi. Followinga mwana. Halo. Halo. Umeze ute sheri wanje? Meze neza cyane sheri. None se sheri? Ndakumva. Unywa inzoga? Sheri ndayinywa cyane rwose. Mukanya ndaje uyingurire. Ntugende utamfollowinze mwana. Dore impamvu ngiye nkunda kwicara impande y'abakobwa beza mu rusengero. Banegereje ko wenda hari igihe pasiteri azavuga ngo buri wese nahoberane na mugenzi we, maze amubwire ngo ndagukunda. Followinga mwana. Hari abantu babona ngenda bakagira ngo ndi mugenzi wabo. Bana umwana aho ngaho twivugira ibyacu. Bagakeka ko nta mitungo mfite. Mva mbabwira akantu basha. Uku mumbona uko mwari muzi ko mfite imitungo muri Amerika. Hari inshuti yanjye yagiye muri Amerika intwarira Saligeri. Ugenda utamfollowinze mwana. Ku muntu ushaka kwamamaza nanyandikire nonaha kuri nimero tugira utuntu twikorera. Wagwan. Reka ngira akantu nibwirira abasore birirwa bavuga ngo abakobwa nta mbaraga bagira. Maze kubyimba. Umva bro. Uzagerageze usunike urugi rwa toyi harimo umukobwa. Bana umwana aho ngaho twivugira ibyacu. Numupeza. Walahi uzampamagare kuri nimero ngiye nguhe 5. Ugenda utamfollowinze mwana. Niko basore. Iyo turimo kuvuga ngo abakobwa bakunda amafaranga, buriya mubona dufite ubwenge. Bana umwana aho ngaho twivugira ibyacu. None se reka mbibarize. Harya uwagurishije Yesu ni Sandirine?
ntugende utamforowinze mwana. Sha nta kintu kibabaza nko kuba uturanye n'urugo bafite umukobwa mubi. Sha ariko iwabo bakajya bahora bakwita umukwe wabo. Ntugende utamforowinze mwana. Niba ushaka kwamamaza urabizi ko umukobwa wabuze umuranga yaheze mwa nyina, nyandikira kuri nimero tugira utuntu twikorera. Ejo mu gihe nari ndi gutembera nahuye n'umukobwa mwiza, maze mu gihe ntambutse arahagarara anyitegereza arandeba. Ubwo nanjye ngira ngo yankunze. Araza aranyegera aranyitegereza. Ngo mbese ko mbona uri gusa n'umuntu wanyibiye telefone mu gitondo. Ntugende utamforowinze mwana. Reka ngira akantu mbibariza mwa bantu. Ubu koko kuba nakoze ku isoteye ya sheri wanjye ndi kureba uturemangingo tuyigize turashize none byapasi. ubu nibyo byatuma nyita umuhehesi koko. Ugenda utamforowinze mwana. Tekereza ukuntu utinya papa wawe. Ari kibaze kiyo yahuye n'agasireyi urusha imyaka. Kamubwira atari ko be. Wagiye ureka ubugoryi n'ubwana koko. Mumbabare kuba nivanze muri politiki. Forowinga mwana. Reka ngira akantu nkurabura wowe uri kunkurikirana kano kanya. Niba nta kazi ufite, byibuze gerageza ubyuke mu gitondo kare wambare congo yawe. Ukubitemo agashate n'ikoti ubundi urenzeho karuvati. Ubundi wimanukira ufate baga yawe ukubite mu mugongo umanuke. Irega mwana, nabanzi bawe kubabika mu bwoba ni akazi katoroshe. Yiforowingire bwana. Ejo umukobwa yaranyereye agwa hasi akubita ikibuno mu mase. Maze arebye ukuntu cyabaye ariyamira ati ngo bagikundaga kidafumbiye noneho baricana. Forowinga mwana, ku muntu ushaka kwamamaza nanyandikire none aha tugira utuntu twikorera. Umva musore wanjye. Sha ubu ngubu abasore mu ngana bari gukoresha amacanjwe bari kubara amafaranga. Vana umwana aho ngaho twivugira ibyacu. Sha ariko uyakoresha woroshya inyama zisatuye n'izinagana. Komereza aho sha uzabumbwira. Forowinga niba bitakurakaje. Umunyeshuri twiganaga yaje ku ishuri wabo babimuhatiye. Akajarigwa yitemberera ikigo
ntiyirwe yikoza karase n'umunsi n'umwe. Maze umunsi umwe ahura na diregiteri. Diregiteri aramubwira tuze kunsanga ku biro nkwirukane. Diregiteri mu gihe akigera ku biro asanga wa munyeshuri yahamutanze kera. Maze diregiteri amuha gahunda y'ejo. Wa munyeshuri mu cyakarekare yari yahageze. Turashize none. Byapasi. Diregiteri arongera amuha iyindi gahunda y'ejo. None ubu ahubwo diregiteri niwe watangiye guhunga. Ari kujya mukwepa. Forowinga mwana. Reka ngira akantu nkwibwirira wowe uri kundeba kano kanya. Ntukarakare ngo nuko ubonye ex wawe ari kumwe n'undi muntu bari guteretana. Erega mwana jya wiga gutanga igipupe cyawe gishaje ku bana b'abakene nabo babe bakina nacyo. Forowinga mwana. Mu Rwanda niho honyine umugabo yitwa intare n'umugore we akishima cyane. Ariko yamwita inyamaswa karakara. None mbabaza ubundi intare yo ni umuntu. Utamforowinze mwana nyarukira kuri YouTube wandike Lucky OG Comedian umeka subscribe umwanya. Umva musore wanje. Kugira ex wawe nk'inshuti yawe ni nko gufata igishe kukakigira nk'imbago. Kuko umunsi wagize inyota uzongera ukirye. Forowinga mwana ku bantu mushaka kwamamaza murabizi ko umukobwa wabuze umuranga yaheze mwanyina. Andikira Lucky OG Comedy kuri iyi nimero mbere ku tuntu twikorera. Umubosi yahaye umushoferi w'imodoka amutuma ahantu. Maze mu kanya gatoya imvura ihitigwa. Maze umubosi abonye umushoferi watinze kumugezaho imodoka. Aramuhamagara amubaza uko byamugendekeye. Umushoferi nawe atazo yaje yahise amusubiza ngo imvura yaguye mpita nugama. Forowinga mwana. Muri Amerika iyo umwana yanze kurya ujya kumva umubyeyi mu kinyabupfura gituje. Oh baby, please eat food. Ariko reka umwana wo mu Rwanda yibeshe ngo yanze iki. Ujya kumva umubyeyi ngo niko shakorode. Rebuka shawirire bino biryo ndabona umwana yahaze. Forowinga mwana. Mva nkwibira akantu muko. Gutemberana n'umugabo wubatse ni nko gutwara imodoka ya polisi wirirwa uyikatana ahantu hariho hose.
ariko amaherezi igataha mu kigo. Ako kantu kiteho mfurowinga mwana. Mu Rwanda iyo umukobwa agiye gusura umusore arabanza akiyumvira, ubu se turaryamana? Ukajya kumva ngo yariko reka mfe kugenda nogoshe. Ugenda utamfurowinze mwana. Umuntu ushaka kwamamaza ewana umukobwa wabuze umuranga yaheze mwanyina, muzana ibikorwa byanyu tubyerekeye imbaga yose igira ikibikoraho. Mutima wanjye, ndabona waribagiwe akazi ushinzwe. Vana umwana aho ngaho twivugira ibyacu. Reka nkwibutse, akazi kawe nako gupompa amaraso mu mubiri. Ntukanjyane mu bintu by'inkundo ndakwiyamye. Nizere ko wumvishe. Turashize none. Umva nkwibira akabanga nshuti yanjye. Ntukaburane n'abantu bakoresha imoso. Vana umwana aho ngaho twivugira ibyacu. Bisubiremo ntukaburane nabo. Kuko akenshi bariya abantu ntibaba bazi gushira mu buryo. Ugira utapfuruhize bwana. Ejo najanye na mama mu isoko gutembera. Maze mu gihe turimo kugenda numva umuntu ku ruhande arampamagaye. Ngo niko Sharaki, muri iyi minsi nudacika ku bintu byo kuryamana n'abagore biragukoraho. Followinga mwana, niba ushaka kwamamaza nyandikira kuri iyi nimero ngira utuntu nikorera. Ubushakashatsi bwakozwe n'umwana wa Obama bwagaragaje ko wabasore bo mu Rwanda imbaraga bakoresha bahambura agakingirizo. Walayi ngo bazishize hamwe basunika Afurika ikigira imbere. Ugenda utamfurowinze mwana, niba ushaka kwamamaza nyandikira kuri iyi nimero tugira utuntu twikorera. Umva muko, guteretwa n'abahungu babiri bananutse ntabwo ari ugutendeka. Vana umwana aho ngaho twivugira ibyacu. Ahubwo kuba ari ugupfundikanya kugira ngo havemo umwe w'ibogari. Ntugende utamfurowinze mwana. Muri Amerika iyo umukobwa ari kwerekana umukunzi we ku nshuti ze, ujya kumva ngo wow is beautiful. Ariko umukobwa wo mu Rwanda iyo ari kwerekana umukunzi we ku nshuti ze, ujya kumva Vana umwana aho ngaho twivugira. amubwire ko dushonje wana. Genda utamfurowinze mwana. Ubundi mu mategeko y'umuhanda y'imodoka ivugije ihoni biba bisobanuye ko hagiye kuba icyago cyangwa se iri kuburira abantu kugira ngo hataba icyago. None kubera iki iyi modoka izanye umugeni iziri kuvuza ihoni? Ubwo nivanze muri politiki ariko ntimwibagirwe kumfurowinga mwana.
ku munsi w'ejo imodoka yaraduhiritse twese tuba nk'abaguye muri koma. Maze aho kumva yarazanzamukiye tujya kumva ngo abari inyuma tugende twishura. Ugena utamfura uwinze mwana, reka ngira akantu nkwibariza wowe uri mu rukundo. Ese wowe sheri wawe ajya gupostinga? ugize ngo iki Cyangwa nawe ukunzwe mu ibanga nk'urumogi? Ugena utamfura uwinze mwana, niba ushaka kwamamaza nyandikira hano kuri iyi nimero ewana ndi standby. Halo, Ndakumva. sheri uri mu rugo se? Yego. Mbo uyu munsi rero nihatagira igihinduka ndaza kurya iwanyu. Sha bitewe n'ukuntu mpuze muri iyi minsi. Mbona uyu mwaka nshobora kongera kwibagirwa kugura imodoka. Uruwinga mwana, ku muntu ushaka kwamamaza nyandikira nonaha kuri iyi nimero. Umukobwa wabuze umuranga yaheze mwanyina, gira tugire utuntu twikorera. Ariko aracyuzi nubwo turi inshuti ko nazi idini usengeragamo. Uri umudive, uri umusilamu, uri umunyagatulika, uri iki? Njyewe se? Yego. Ndi umureyo. Ntugende utamfura uwinze mwana. Ababyeyi bo muri Afurika nibo bonyine bishimira kubona ubukwe bw'abana babo. Ariko ntibishimire kubabona bari guteretana. Uruwinga mwana, ku muntu ushaka kwamamaza nanyandikire nonaha tugira utuntu twikorera. Halo, Sheri nakwanze. ngo wanyanze? Yego. None se Yego. yakariso mperutse kukugurira ndayibona ndi? Ntugende utamfura uwinze mwana. Mu Rwanda niho honyine ubaza umuntu ngo giye he. Akagusubiza ngo ndaje gato. Ugenda utamfura uwinze mwana. Halo, Sheri nakwanze. ngo wanyanze? Yego. None se Yego. yakariso mperutse kukugurira ndayibona ndi? Ntabwo ndi kukumva neza ngo laptop kuzakanya yapfuye. Ariko se wagiye ugura ikintu ukabanza ukambaza. Ubu ngubu muri Haha Trading Limited wadutuma ikintu cyose ushaka Dubai nk'ibikoresho by'ikoranabuhanga, laptop, telefone, TV, radio, imodoka na spare parts zazo n'ibindi byinshi cyane. Ku bindi bisobanuro waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri iyo nimero ubona kuri screen yawe cyangwa ukadusura dufite na office kwa Makuza Plaza Wagwan.